Radio jive a esu lomi be todo la lonloao. Ido gbenami. To mi afofo Yesu Kristo benko kwasilaji. Ke amesi o benko mi lese a ele ni dogbe de la Emmanuel pe diama auja ble amebubuao. E le miabe tanya gan si mi son konebe MSD Media Service Diffusion. Te nwa me ami de nou son gedele me eye mi le yeji egbe kudo gbogbo kokwepe nunanao egbe ami le yeji kudo nyaglodi pe nunanao gbogbo kokwea so nunana sugbo so na mi be so le plomi eye nyaglodi chan ele meto eye ji mi le jayi egbe mia dogbeda ma didi mea ya so gbena mia novi ke la yechina fofo ma unu se on kata ton mi de akpena bubu fiala mi doreti e ga wonyu na mi e na ba gbe gbogbo asumi asi e ga plo mi ba tepe nyu to a ple amenyu o le ga popoto he abena mi aga yinyaji la gbogbo kokwe ewe wona nu si anu ba je gome na yeji eye bena na jira ji o ple susu odo enu si o kata ya yeji egbe la papa wa gome sese tohe na nueme na mi si o kata plomido eye wa wonyu na mi akata papa akpe na ole Yesu Kristo benkomi amen amen enyo egbe la mi le popo kuro nka gbogbo kokwe pe nana o ma o lon mi alegbe keka enami Yesu Kristo a Yesu Kristo chan ke ku fun la e ba so gbogbo kokwe a so dapo menemi eye gbogbo kokwe chan so nuro dapo menemi eni enu amashire kekeni gbogbo kokwe pe nana la eji mi le yi egbe la mi apo etonlia gbogbo kokwe pe nana etonlia sikene le nkata mi po le etagan sikeni bena nusko gbona kudo enu nusko gbona kunu gbe gbogbo nkata vovovo dodo ple epe dede gomela egbe la miawu enu ke nyagbonlia enu me to na le enu opona etita mi wo miame to se no ple miabe nku na mi bena nana tohela na sunya ke miasi nya yeji nya so gbe dashine nya fofo no koshikwe ayeji egbe ya mi ayi deji peple nyaglodi pe nunana nya pele Korinto tope agbale gbanto eta amewife poku amewo eglo bena amebubu la nuku dowowo amebubu la nyagblogblodi amebubu la gbogbowo dodokpo amebubu la gbegboglo bubu fumeviwo amebubu la gbebubu fumeviwo pe gomedede amen amen enyo yeji nkeni nyagloria so gbe adasino ne ode nyaglodi gome de nyachewo mela efiabe wa glo nyasiwo cho gbogbome le Korinto to pagbale gbanto eta amewine popo blaton vodeke nyakpo nyachima la tepema pe nyanula koseto kata aten awo nunana sianundo abe alesi gbogbola ji ene wokata waten agblo nyadi deka de onwewo yome eye melebe wagblo nyaglodi siwo wu eton le pepe deka me o afisi nunana lanle amegede si eye wole la lambe yewa wo enwudo yikemi atwa pole Korinto to ba gbale gbanto eta amewine poku bla bo asireke to yi blaton vo eton aha gbanto a epe tadojinu la fisi enye nyaglodi nya
si atɔ̃gbe ƒe taɖodzinu ɖoƒe gbãtɔa be woatu ame ɖo. Esia fia be woado ŋusẽ xɔsetɔwo. Ɖoƒe evelia be woaxlɔ̃ nu, be woaʋa xɔsetɔwo, be wòatsɔ nya de wo ŋu. Ɖoƒe etɔ̃lia be wòade dzi ƒo na ame, be nàde dzi ƒo na wo la fa akɔ na wo. Zi geɖe la, nyagblɔɖi aɖe alɔ nu etɔ̃awo katã ɖe eme le ɣeyiɣi ɖeka me. Egɔme koe nyi bena nyagblɔlia enua me tɔ̃ si ke mi yɔ la te va ve me bena enua me tɔ̃ la nɔ nyagblɔɖi ɖeka me alo la te nɔ ɖeka. Yedzi. Aha evelia. Nukpɔsusu totro etɔ̃ siwo ku ɖe nyagblɔɖi ŋu. Ɖoƒe gbãtɔ mele be woatɔtɔ nyagblɔɖi kple gbeƒãɖeɖe o. Ame geɖe tia ŋu tɔ ɖe edzi egbea be nyagblɔɖi ƒe nunanae nye gbeƒãɖeɖe nyuie ƒe ŋutete, gake zi geɖe la, gbeƒãɖeɖe kple nufiafia nye ŋugbledede le Mawu ƒe nya ŋu. Mawu ƒe nya ŋu gbedodoɖa me. Ne gbeƒãɖela la dzra ɖo nyuie le eƒe susu me la, ate ŋu akpe ɖe amewo ŋu woase Mawu ƒe nya la gɔme. To vovo na ema la, nyagblɔɖi ƒe nunana la menye nusɔsrɔ̃ nyuie metsonu o. Enye gbɔgbɔ la ɖeɖefia le eɖokui si. Ɖoƒe evelia menye ɖe woɖoe be nyagblɔɖi ƒe nunana la nagblɔ etsɔmeɖi o. Woɖo nunana sia na tutuɖo, nuxlɔ̃ame kple akɔfafa, ke menye na etsɔme nudzɔdzɔwo gbɔgblɔɖi o. Yi ke míate ŋu akpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 14:3. Ye sia yi si nyagblɔɖi ƒe akpa aɖe le nyagblɔɖi aɖe me la, zi geɖe la, esi nunana bubu, nunya ƒe nya alo sidzedze ƒe nya le dɔ wɔm le ɣeyiɣi ɖeka me tae. Ɖoƒe etɔ̃lia menye ame ŋutɔ ƒe mɔfiame tae wowɔ nyagblɔɖi na o. Ne míehiã na mía ŋutɔwo ƒe mɔfiame la, ele be míabia Yesu yi ke míakpɔ le Yakobo ƒe agbalẽ gbãtɔ 3:5. Míate ŋu adzi mɔfiame Mawu le Mawu ƒe enya Biblia hã me. Ne nyagblɔɖinya aɖe va mia gbɔ kple mɔfiame siwo ku ɖe etsɔme ŋu la, ɖeko wole be wòanye be woaɖo ekpe nu si Mawu ŋutɔ ɖe fia mi xoxo la dzi. Aha etɔ̃lia, Biblia ƒe nufiafia le nyagblɔɖi ƒe nunana ŋu. Yebe ɖoƒe gbãtɔa, eƒe taɖodzinu enye be woaƒo nu na amegbetɔ le mɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu nu. Yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ
eta ame 8 kpokpo ame 3. Etsoa aƒetɔ la ƒe susuwo va sɔlime hã la gbɔ. Nyagblɔɖila la ƒoa nu na xɔsetɔwo le Mawu ƒe ŋkɔme ale be wòatu wo ɖo, ahlɔ̃ nu wo, ahafa akɔ na wo. Ɖoƒe evelia, nyagblɔɖia mehiã gɔmeɖeɖe o. Gbegbɔgblɔ bubuwo ƒe nunana bia gbegɔmeɖela, gake nyagblɔɖi ya mebiae o. Ɖoƒe etɔ̃lia, nyagblɔɖi ate ŋu ana ame manyanuwo naxɔ ase, yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 8 kpokpo ame 15 tsɔ yi ame 16. To nyagblɔɖi ƒe nunana ƒe dɔwɔwɔ me la, ame siwo metrɔ dzime o la anye ame sia ame ka ɖe edzi. Wo katã wodrɔ̃ ʋɔnui. Woaɖe eƒe dzi ƒe nya ɣaɣlawo afia. Adze anyi le Mawu ŋkume le ɖokuibɔbɔ me. Mikpɔe dze sii be Mawu le mía dome vavã. Asubɔ Mawu. Ɖoƒe enelia, nyagblɔɖi wɔa dɔ hena xɔsetɔwo ƒe nufiafia yi ke le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 14 kpokpo 31. Menye siae nye nufiame si dona tso Mawu ƒe nya la me ɖeɖe to nufiala ƒe subɔsubɔdɔ me zi geɖe o, ke boŋ enye nufiame si ku ɖe gbɔgbɔme nyateƒewo ŋu to gbɔgbɔ la ƒe amisisi me. Ele be woatsɔ Mawu ƒe nya ado nufiafia mawo kpɔ hafi axɔ wo. Ame yeye siwo trɔ dzime la ate ŋu asrɔ̃ ale si woazã nyagblɔɖi ƒe nunana la. Ele be kpekpewo anɔ anyi na sukuviwo abe ale si nyagblɔɖilawo ƒe sukuwo nɔ anyi le nubabla xoxoa me ene. Ɖoƒe atɔ̃lia, ele be amewo katã nadzi vevie be yewoaxɔ nunana sia yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 14 kpokpo gbã tsɔ yi 31. To nunana sia zazã me la, Mawu ate ŋu azã mi atsɔ ade dziƒo na eƒe amewo. Ɖoƒe adelia, ame si le nunana la zãm la ƒe agbanɔame dzie wònye le eŋudɔwɔwɔ nyuie alo gbegblẽ si wowɔ, yi ke míatrɔ akpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 14 kpokpo 32. Nyagbɔgblɔ si dzi womeɖu o. Nyagblɔɖila la hã mele alɔdɔdɔ ƒe nɔnɔme o, eye eƒe susu hã mele nunya ƒomevi aɖeke ƒe ŋusẽ te o. Megblɔa nya alo wɔa naneke si tsitre ɖe eƒe lɔlɔ̃nu ŋu o. Nyagblɔɖi ƒe nunana la le nyagblɔɖila la te. Nyagblɔɖilae ƒoa nu le Mawu ƒe ŋkɔme, eye nyagblɔɖila la kpɔa ŋusẽ ɖe nya siwo wogblɔna dzi ye sia yi. Ɖoƒe adrelia, esi amegbetɔ
ƒe akpa nye vodada ta la, ele be woada nyagblɔɖi ya kpɔ le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ 14:21 taflatse de dzesi Mose ƒe agbalẽ 5 kpokpo 8 tsɔ yi 22 Yeremia ƒe agbalẽ 4 kpokpo 4 tsɔ yi 5 Yeremia ƒe agbalẽ make 23 kpokpo 30 ɖoƒe 8 aleke woada nyagblɔɖi aɖe kpɔ ahagbãtɔ matsitre ɖe ŋɔŋlɔawo ŋugbeɖe o eya ta ele be woatsɔ Mawu ƒe enya la do nyagblɔɖiwo katã kpɔ. Mawu megblɔ na wò gbeɖe o to nyagblɔɖi me be nawɔ nane si ŋu wode se ɖo le eƒe nya me. Aha evelia akɔ Yesu Kristo ɖe dzi yesiayi eye mado vli gbeɖe o. Aha etɔ̃lia atu xɔsetɔwo ɖo, axlɔ nu wo, ahafa akɔ na wo gbeɖe o. Aha enelia ele be woaɖi ɖase kple xɔsetɔ akpa gãtɔ ƒe anyinɔnɔ vevietɔ siwo wozãna zi geɖe le gbeɖiɖi ƒe nunanawo ƒe dɔwɔwɔ me. Aha atɔ̃lia mado dziku na kpekpe aɖe ƒe gbɔgbɔ gbeɖe o togbɔ be ate ŋu atrɔ eƒe mɔ hã. Aha adelia ne nyagblɔɖi ƒe akpa aɖe li la ava eme. Aha enyilia kutsetse dodokpɔ yi ke miakpɔ le Mateo ƒe agbalẽ 7 kpokpo 10 me. Esi Yesu nɔ nu ƒom tso aʋatso nyagblɔɖilawo ŋu la, eɖe gbeƒã be woƒe kutsetsewoe miatsɔ adzesi wo. Ele be miagbe nyagblɔɖi ɖe sia ɖe si woyɔna be nyagblɔɖi tso ame si ƒe agbenɔnɔ kple nuwɔnawo nye ŋukpe na Kristo ƒe nya la gbɔ. Ɖoƒe 11 ale si woagblɔ nya ɖi ɖe dzi ɖi megatsi dzodzodzoe o. Mina miaƒe susu nanɔ Yehowa ƒe gbe ŋu. Ne ese gbɔgbɔ la ƒe ʋliʋli le wo gbɔgbɔ me la, dzi vevie be yeanye mɔ na Mawu. Ɖo ŋku edzi be nunana wɔa dɔ to xɔse me. Dze nu si Mawu gblɔ na wò la gbɔgblɔ gɔme. Zã nya bɔbɔewo. Ne ele nu ƒom la, ɖo ŋu ɖe Mawu ŋu kpoo be wòana gbedeasi susɔe o. Megagblɔ nya ɖi wu wò xɔse me dzodzro o. Romatɔwo ƒe agbalẽ 12 kpokpo 10 dzra ɖo be yeade dzesi ne gbɔgbɔ la wu nuƒoƒonu eye nadzudzɔ
Amen. Amen. Enyo nyagblɔlia ƒe gɔmeɖeɖeawoe wɔn. Mísɛ nya yi ɖo sidzedze ƒe nunya. Nyakpɔe le Korintitɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 12:9 me. Ma xlẽ yɔ. Nyayɔe miaŋlɔe ɖo gamea ŋuti. Fofo yi edzi. Sidzedze ƒe enya. Korintitɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 12:8. Gɔmeɖeɖe. Sidzedze nye Mawu ŋuti sidzedze si gbɔgbɔ kɔkɔe la na ame aɖe ƒe kake aɖe. Eɖea nyateƒenya alo nyatakaka aɖewo fiana mí to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ɖeɖefia si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu me. Amea menya nyatakaka sia tsã o eye womate ŋu ato dzɔdzɔme mɔ aɖeke dzi anye o. Wotsɔe na le mɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu. Kpɔɖeŋu si le ŋɔŋlɔawo me. Ɖoƒe gbãtɔ le Yesu ƒe subɔsubɔdoa me. Yesu nya nyateƒenya aɖewo tso Natanael ŋu hafi wòdogoe kpɔ. Yi ke míakpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ Yohanes etagbã kpokpoe 49 tsɔ yi 50. Yesu nya nu geɖewo tso Samaria nyɔnua ŋu togbɔ be medogoe kpɔ o hã. Yi ke míakpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ eta 4 kpokpoe 18 tsɔ yi ɖe kpokpoe 20. Ale si nyatakaka siawo Yesu nɛ ku ɖe eƒe fifi kple blema ŋu ƒe nya ƒe nyenye wɔ nuku nɛ ŋutɔ. Sidzedze nya sia he nyɔnyrɔ gã aɖe ve mlɔeba. Ɖoƒe evelia le sɔlemehã gbãtɔ me. Anania xɔ nyatakaka te kple tsitotsito ku ɖe Saul, ame si medogoe kpɔ o la ŋu. Enya agblɔ kple aƒe si me Saul le la nyuie. Enya be Saul le gbe dom ɖa eye bene ye Anania da eƒe asiwo ɖe edzi la, Saul akpɔ nu. Yi ke míakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ ta 11 kpokpoe 10 tsɔ yi 20. Ɖoƒe etɔ̃lia. Kpɔɖeŋu tso nubabla xoxoa me. Le Samuel ƒe agbalẽ evelia eta 12 kpokpoe gbã tsɔ yi 14 la, Mawu ɖe nyateƒenya aɖewo kple nya aɖewo siwo ku ɖe David ƒe dzidada ŋu la fia Nata. Aha evelia. Vovototo dedea meme. Sidzedzenya to vovo na amegbetɔ ƒe sidzedze si woxɔ to dzɔdzɔme mɔwo dzi. Womate ŋu ato nunya ƒe mɔnuwo dzi axɔ sidzedze nya o. Womate ŋu axɔ sidzedze Mawu to
agbalewo sɔsrɔ̃ alo nusɔsrɔ̃ aɖe xɔxɔ le university me o. Eye si dzedzenya hã menye ŋutete si le ame si be wòasrɔ̃ Biblia ase egɔme alo aɖe egɔme o. Aha etɔ̃lia, eƒe zazã le ŋɔŋlɔwo me. Ɖoƒe gbãtɔ, be woake ɖe nu vɔ̃ ŋu. Samuel ƒe agbalẽ evelia eta ame 12 kpɔkpɔ gbãtɔ yi ame 10. Dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ eta ame 5 kpɔkpɔ gbãtɔ yi ame 11. Ɖoƒe evelia, be woahe luvɔwo ava Mawu gbɔ. Yohanes ƒe agbalẽ eta gbã kpɔkpɔ 47 tsɔ yi 50. Yohanes ƒe agbalẽ ma ke ta ame 4 kpɔkpɔ ame 8 tsɔ yi 20. Ɖoƒe etɔ̃lia, be woafia mɔ ahafia mɔ. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta ame 11 kpɔkpɔ ame 11. Ɖoƒe enelia, be wòade dziƒo le dziɖeliameƒo yiwo. Fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 11 kpɔkpɔ ame 11. Ɖoƒe atɔ̃lia, be woanya nu siwo ava dzɔ le etsɔ me. Yohanes ƒe agbalẽ eta ame 11 kpɔkpɔ ame 11 tsɔ yi ame 14. Ɖoƒe adelia, be wòaɖe nulalawo afia. Le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 10 kpɔkpɔ 22. Axa etɔ̃lia, nunana sia zazã yeƒe ɖoƒe gbãtɔ, nɔnɔme si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu le esi. Womate ŋu akpɔe to susu ŋu dɔwɔwɔ, nuɖeɖe le nu bubu kple bubuawo me o. Eye womate ŋu akpɔe to dzɔdzɔme si dze nuwo dzi hã o. Ke boŋ to ɖeɖefia si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋuto Gbɔgbɔ Kɔkɔe la dzi ko. Ɖoƒe evelia, ewɔa dɔ to xɔse me. Ame ɖeka si xɔa ɖeɖefia la xɔe to xɔse me. Ɖoƒe etɔ̃lia, woxɔa ɖeɖefia la le nyatsia ƒe susu me, ke menye le nunya me alo le sese le lãmeawo ƒe seƒe o. Ɖoƒe enelia, menye gbe ƒe nunana ko ŋue wònye o. Nyaɖeɖefia la xɔa nyatsia ƒe gbɔgbɔ le mɔ si womate ŋu ase o nu. Yi ke míakpɔ le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta ame 11 kpɔkpɔ ame 11. Ɖoƒe atɔ̃lia, ate ŋu azu gbe ƒe nunana ne wotsɔe na ame bubuwo. Yi ke míakpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ eta ame 2 kpɔkpɔ ame 4 tsɔ yi ame 7. Míatrɔ akpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ ta ame 4 kpɔkpɔ ame 8. Kristotɔ ɖe sia ɖe si yɔ fũu kple gbɔgbɔ si lɔ be yeaɖo to Mawu ƒe gbe ate ŋu axɔ nunana sia. Ɖoƒe adrelia, enye nunɔamesi xɔasi aɖe le aɖaŋuɖoɖo subɔsubɔ doa me. Ɖoƒe enyilia, be nunana sia nayi edzi aɖe eɖokui afia le ame ɖeka ƒe
ƒe subɔsubɔdɔ me la, ele vevie be amea nawɔ nu ahawɔ nu ɖe eŋu le mɔ si abɔbɔ eɖokui ɖe aƒetɔ la ƒe mɔfiafia te nu. Ɖoƒe amasi ɖekelia, nunya ƒe nya la ɖea eɖokui fiana zi geɖe kple sidzedze ƒe nya. Enye nunya si tso Mawu gbɔ be wòanya nu si woawɔ tso sidzedze nya aɖe ŋu kple ale si woawɔ eŋu dɔ le nunya me ahasɔ. Amen. Enyo mi le yedzi ya yiro nana nunya ƒe nunya yo mia yedzi. Nunya ƒe nunya yi ke miakpɔ le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ 12 kpokpo 8. Nudzɔdzɔ sia le ŋgɔgbe le eƒe vevienyenye ta. Ena miete ŋu ƒoa nu hewɔa nu kple Mawu ƒe nunya eye wòtoa esia me kpɔa egbɔ be miezã nunana bubuawo nyuie hewɔ wo ŋdɔ nyuie. Ne nunya ƒe nya la mehiã o la, woate ŋu azã nunana bubuwo le mɔ si mesɔ o nu, si ahe tɔtɔ geɖe ve. Gɔmeɖeɖe. Nunya ƒe nya la nye Mawu ƒe nunya kakɛ aɖe si Gbɔgbɔ Kɔkɔe la na le mɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋunu. Ena nunya ame ɖekaɖeka aɖe enumake be wòanya alo wòawɔe le nɔnɔme aɖe me. Zi geɖe la, Mawu na nunya ƒe nya kpe ɖe sidzedze ƒe nya ŋu ale be xɔsetɔwo nate ŋu anya ale si woawɔ sidzedze ƒe nya la ŋdɔ nyuie. Mawu tsɔ sidzedze nya aɖe ɖe afi si Paulo le kple nɔnɔme si me wole la fia Anania. Mawu fiae hã to nunya ƒe nya la dzi. Nu si wòle be wòawɔ le nɔnɔme sesẽ sia me. De dzesi enye nunya ƒe nya logos eye menye nunya ƒe nunana o. Axa evelia, kpɔɖeŋu. Ŋutsu aɖe doa go kuxiwo le senyawo me eye wòbia eƒe senyala. Mlɔetɔa mena nunya kple sidzedze siwo katã le esi la eƒe asisi o. Eɖea nya la alo akpa si ku ɖe eƒe asisi ƒe nuhiahiãwo ŋu hetsɔnɛ nɛ. Nenema ke Mawu ame si nya nu sia nu la ɖea nunya ƒe akpa tɔxɛ si hiãna viawo dometɔ ɖeka tso eƒe sidzedze ƒe nudzraɖoƒe si seɖoƒe meli na o la me. Eɖonɛ ɖe to gbɔgbɔ la dzi. Axa etɔ̃lia, vovototo dedea meme. Nunya ƒe nya yeƒe ɖoƒe gbãtɔ. Esia menye dzɔdzɔme nunya o.
menye nunya si wokpɔna to suku nusɔsrɔ̃ me o. Ɖoƒe etɔ̃lia, menye nunya si wokpɔna to nuteƒe kpɔkpɔ me o. Ɖoƒe enelia, menye nunya gɔ̃ hã wònye be míase Biblia gɔme o. Ɖoƒe amatɔ̃lia, nɔnɔme si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋu le esi. Ɖoƒe amadelia, wotsɔe na le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe dzidzɔkpɔkpɔ nu yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 12 kpokpoe ame 11. Ɖoƒe amandrelia, wotsɔe na nɔnɔme alo hiahiã aɖe koŋta. Ɖoƒe enyilia, menye nunya ƒe nunanae o, ke boŋ nunya ƒe nyae. Aha enelia, Biblia me kpɔɖeŋu aɖewo. Ɖoƒe gbãtɔ, Luka ƒe agbalẽ ta ame 4 kpokpoe gbã tsɔ yi ɖe ame 13. Egblɔ bena Yesu te Satana kpɔ le gbedadaƒo. Ŋuɖoɖo siwo Yesu na Satana la nye nunyanya siwo Gbɔgbɔ Kɔkɔe la na. Taflatse, Yesu, Satana te Yesu kpɔ le gbedaƒo. Ɖoƒe velia, Luka ƒe agbalẽ ta 20 kpokpoe 22 tsɔ yi 26. Agbalẽfialawo dze agbagba be yewoatre Yesu, gake nunyanya si gbɔgbɔ la na la tɔtɔ wo katã. Ɖoƒe etɔ̃lia, Yohanes ƒe agbalẽ eta ame 8 kpokpoe ame 3 tsɔ yi ɖe ame 11. Agbalẽfialawo kple Farisitɔwo gadze agbagba be yewoatre mɔ na Yesu ake, gake eƒe nunyanya nyawo kple ale si wote ɖe nɔnɔmea ŋui na eƒe futɔwo tɔtɔ. Ɖoƒe enelia, dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ eta ame 10 kpokpoe gbã tsɔ yi ame 5. Nunya ƒe nunana le sɔleme ha dzikpɔkpɔ nyawo me. Ɖoƒe ame 5lia, dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ eta ame 15 kpokpoe 28. Ekpena ɖe ame ŋu wokpɔa xaxa aɖe gbɔ le hamea me. Ɖoƒe ame 10lia, dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ ta 27 kpokpoe 23 tsɔ yi 24. Ena Paulo te ŋu ɖu nɔnɔmea dzi si wɔe be luʋɔ geɖewo xɔ ɖeɖe. Axa 5lia, de dzesi wodo nunya ƒe ŋugbe na Kristo yomedzelawo katã yi ke míakpɔ le Luka ƒe agbalẽ ta 21 kpokpoe ame 14 tsɔ yi ame 15. Enyo mía se le fi aleke itakpe ne Mawu bena egbe Mawu ve mía nu mi gblɔ nunana ame 3 nyagblɔɖi nya si dzedze be nya kple nunya ƒe nya la mi da akpe na Mawu bena ne Mawu ve mía nu abla la gbe kela bava la mía yi le nunana kpɔtsɔ dzi. Eti ta akpe na mi be mi se gɔme leke mi se gɔme la mía sɔte dɔ me ka ɖe dzi bena mi baba nyi numanyalawo mía nyi nunyalawo le Kristo me. Ŋuti ta ye nutsɔfiɔ sia la mi ɖe le go ɖo. Donc Mawu tɔ ne to mi ŋusẽ ne nyavi ɖe le mama sia na sɔ do toa me kpɔ ado gbe ɖa mía. Mi da akpe na mi ko kpata kplɔ mi do. Egbe mi ƒo nu ƒo ku ɖo nyagblɔɖi ƒe nunana ku ɖo sidzedze ku ɖo nunya
esi ọkpata nye nunana si gbọgbọ kọkwe sọtu kristo pome ado nene ba me okola te nkpọgo mele nene be nu ome a ele nya me ko bọbọ na wa do kyo tana ti wa do kyo yo tana ti be gbọgbọ kọkwe kplọ na o nene be nu la suwasi eye nene be nu fiọfiọ kpata tọte do biblia pe nu fiọfiọ ntị ke ami agbaso da si na ma ube ma ntọ ne yeji emi agava dogo nyiso papa le Yesu Kristo ben comme mi da pe no bo ga kplo mi le nu fiọfiọ me gbe papa akpe bena de wo ntọ aga yeji mi ami le tọte vo oyo mu tọte o yeji bena atrono tu vi odo bena gbesi agbela e vi o na no no wo dodo me wo lonu me wa no di o eye wa no de o ganyenye de go papa akpe na o de Yesu Kristo ben come amen. Amen.